Warak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Ta mga nuparbangon taon no makaawi dak. Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko ng sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay, uray siyak pari bunog. Wampit, ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Partaan siguro na itya bakak mananita. Ala, intakit niya agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapantangarudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre na. Ay, wen ka day, danag mun aya. Sa anak mo ta na imot na da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibang bagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawi nagtol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamot nga rod timpor na an na yung tibagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Wana? Sika ngay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklaangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanang. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi ditoy. Manula abulan ti uray na yun. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanay? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to ka ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan, ta narikat ti trabaho dito. Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manot inutang yaw? Kwa, 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alam, tapawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw.
Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Ay, sorry, anak kaw. Ala kayo, nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awang mamapukaw kang ka. Para day tala ang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat day taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapinta sa magatang. Uray siyak Manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Ni Hilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayo nga pa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Diyon amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugaliyo. Isa pasensya. Pagrigrigatan di ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadakiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngamno ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga men. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tanda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan may tiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario, ayan, nana. Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nangrong na idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda.
Ay dinakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga round, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauita ang dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si katipagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray limagasaw, tawan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 barawk. Kasapulak nga min talaga ti kwarta kay. Kasano, alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maon nakatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak, no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tang agayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarding nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige, ngam mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan.
Mures ka nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak a panangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamabatyag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan ba ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulap tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay naimbag nga oras mao pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay dyan, Maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay iduduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaam mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ijay to balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawam mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasadak sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinaldaak nga inudyak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga, isulang. Sige, papana ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle ang ginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sindi. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niyo. Taintay sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidan niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo. Iso atila may salsaldayo. Sardengan niyo ngaminan tigas na aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal niyo nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kay mapan makisugal. No ipilit yu ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya adla pumanaw kami.
Agabang kami iti pagnaadan me. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka. Agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbayinak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan no daytay maburyungak iti balay me. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito inirama tayo. Manang Biyana! Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrain. Rumwarak tayo nakmangayab iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno no jakon gumatang iti ipasidata. Una nang, siya akong ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta adudang nga gapas. Una lang, di uray 5. Nakaluto akaw niti innapaw, Aldrain. Naparti mo ang tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang parti kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitiv a manok itan. Sayang no ipasida tayo lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakalutaw iti sidaunda. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison ilutwin tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinan. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibaga yung tulaktan. Mangukukob da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabalin na partyan dagito'y tarakin ko amanaw. Ta mangukukop da. Di balay, tayo to maminsan, mabalinan ang maparti dagijay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraap. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wanong sikanan. Uray sikan hadlaang, angkay. Takurang ti kwartak no brand niyaw talaag. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga, angkay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin simil Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay ta. Wan man, angkay. Nagapwa Maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita, jay, ilaklako da motorsiklo, nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Wan nanang, tanay bagla pagluganan, nagpaili. Wano adda papanan. Ay, makaamu ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat, nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kamdin sapay mo nakareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti Kalmar. Mapan may kumabayada na. Tayo mo tayo nagagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan.
So nga imaya ko na dito. Ay, mabitlaig nga raw. Tinakringain ka ba, guys? Ay na. Nagladaw ka mat nga agriingain. Amom nga dalakad jo ita, di mo sinapa tinagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka nun, nanang. Nay, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kan kuanay di kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko di rabi, nanang. Na itagtagainap mo nga. Naidong paroko ka mo di motorsiklo. Ngay man maneho. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot tayo dyan panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi, nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka dyan tulagan, may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedenggaw. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay kanya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayol tana. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi ah. Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti bauna mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Akabay, awan ay ti karbaga kang babawi mo. Aldrin, anyat pasurun mo asim mangpay. Na. Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa imbabawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Kadyak ngarog kaya din. Tila imbagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna kat sigurado agatangag. Na. Adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay madit agbabawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik nga tapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamin, makitultulag ka, no di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Agda karubang ang agbabawi. Tadyak kayat ti maisagma. Nyalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguraduan pa'y nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pa'y. Di ka pa'y makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka. Talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa. Makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang arong ti kuko am nga insan. Agaram kan at mga asawa kamatan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kiidimutun. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, ang sino ti maururay?
Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Isu nga minti may sa nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan ay itimang suruting kwaray di balay ta. Wen, Uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mor uray. Barang pa umayan na, Uncle. Oh, Aldrin. Ay bandakan. Si kalat maururay ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mang sukun ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagayam lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantua, numalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ka. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuro na. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti na duma kakasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan ka mo't kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa, saan alas minute. Na imbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Na ano sa naguruuray. Masensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmarcha gayam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, adda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na ka sinsin. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpilit aklaan na agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayatan ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanayin titawain. Ingarig iti bagay ka jak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nang asawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak awan bibiyang da. May matag may sa tawan kaapak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit digastak. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa ng agasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglakla baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, napudaw kan siksing. San siguro at taga dito'y dayta? Linenene. Umis-isim mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminister rupa mon. Awam mo't tindagiti nagdadakila kamurom sila. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga trabaho di Manila.
Agsubli akon dito'y lugar tayo. Ay gawa na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oh, di ka man, Sandra. Iti kasta kinapintas mo. Awan ag gusto king ka. Jackpot yan. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat ko nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin a manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka barawakas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kahit nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya Maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitla nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkun ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay, ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalay sa, iso a please, aklunan na kumahan. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman ak, Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado a pakibo na. Ang kasartan, Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalanga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ng tiurayan agkasartan.
Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit timot. Kastoy mo ta talaga ti kulor ti kudil ko. Pimuda waklaeng, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yan dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo't kan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisip ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusan tanto yung ginatang tamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, inton kasariyaw. Inton bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rod ti maparte inton kasariyaw? Ay, di tayo patuluyan hindi kasar, Nanang. Anya? Taapay ngay? Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilara aramidam. Natulagan ti kasariyo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala ang mat anamiris ko dahil taoy. Diyak kaya gaan ti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak di kasinsin ko apaday, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amain. Adaya mat kasta? Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-balayan. Payabam itan! Umunay ti amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Kan dispinsa kada kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamagan no, agbisintulhang ni Sandra iti sidong ko. Tas sa anak mo't abak lang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Isuan na panunot ko. Nga, agpadak lang ngayon. Mangilaw-lawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, apay nga, agsipat kayo ngay. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti rignak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. Adalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangedeng ko, ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasi ta na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ilang bagay. Mano ka di amin ay tayo ornong taijibang ko? Ay na, Rosito.
Dinamag mo man di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa pay dakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Ijak maituturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basay kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon diagnaan ti tuy balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Manu atawan nga inururnong talay dya. Iti santa pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa itay intida kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang nga raw, planuan tan ti panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno pa sa dagaws. Ay napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayaw. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbaraw, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingka shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay, kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon niya ti kayat may, isu ti aramidon may, kat awan makalapid kada ka may, kwartami mo ti aramadon may, isu nga awan, ti asido ba na makibiyang iti pangadeng may. Ha? Huwag ka raon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na iday? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukatan di bangkaw. Intanarulan. Agura ka. Apay adagbasit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta kwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na kwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lagagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdut da nga ikubag. So, masapaw ngagbalintamot. Wais, lakay, malala, mabantan. No basta,
Nagpagatang da na ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali mo ti trip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay kabagay. Anya kumangay. Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga rod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya mitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamot babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero, rusitaw. Talaw, bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 istures la siguron. May maya do 3 istures. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silidta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay! Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya, kuray itlaw ngay naldaw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang.
Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta, italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanay na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na. Numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakelaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kentatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanu day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngamti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungun ta kide pangnayaw ni ti may gatang iti materyales lakay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatak. Tarabalay ta. Agina natawan pa'y bakal. Nabandugak. Nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya man tagi patakdari sa dakilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Kunakman no kunam nga umanay. Kasta magabayin kimbaga ti karipintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasanaw. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kumangarod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkan. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintero alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado at akkel din nagastos yo ijay. Wana, nangam di balay. Takap-kap
dakdakan mi bay. Ay na, nagastos dag paarami iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay no malpas. Ay, awan problema dita. Importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmagnaaklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsinsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga maamok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada bakal. Ilyang bakit? At damaning katanging ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pa nakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-tala kay. Kahit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kidi nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilang ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalaan ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tay ti gamit ilyang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod a balay ta. Alaman na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay, saan? Sanan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay ka, utangin tamadin damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabalan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagay. Ngam saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka ba taday paraming kuminga? May nay na! Sikati at nakasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Pero sir, Daisan! Masado taklaan nga bumaba!
O, dayang. Makabandog mo ti umuli. Dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay ng umuli. Iso nga raw na masaduta ka bumaba. Tama ka panog ti umulay. Ay, naliga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwartuta di first floor. Tika, alam ti may sa kudsun ni Jay, kun tay pungan, kun ulos mau, ta maturog kay Jay no kaya mau. Hek, mandak mit ah. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo, agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah, Ay, awang ba'y pagbayad ta. ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awang pa'y mabati a kwartata. Sana balay, tanapintasan ko'y balay ta. Ay, Rositaw, anyat mabasbasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Tangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakaatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi iti agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera na kaw. Ah, agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no kasanawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil latta ti asawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay.
Anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino di ka sa Om Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema k nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si kalding ko ah. Di namat paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamadorda. Kahit kumusta di kalding mau, pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon adag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay iti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema ba ti kastoy? Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mo't kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo na iso. Ay, diyak kaya't ti umutang pare. Kaya supaya pampanunutak dahi ta. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road at agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan? Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang aron, saanan? Pare Jaime! Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare, nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos Wen, danag mo na ya pare. Agtulang ta. Nung di ka makabayad, sublik na kiti kalding ko. Sige pare, makamunitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo tikastoy. Pangipasturak nga tanangay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kalding no awam nakasagana pagpasturam. Kunak nga rod nga agmula kay ti sakatay.
Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog na gadya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ta agsakate eh. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat ti sigo na mo baong? Isunto sa rin na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dandoma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dandoma. Malang, awawatam ka din dya anak talakay. Amom batakas dya iti ugali na. Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkay. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Samot lang nagitikalding mo pare. Wan pare. Nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Sure time ta sagdudwat anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da pare. Wan pare. Ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang amin iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron. Labasan ka pa itanay. Inakitaan nung kasano ti pamayak iti balay iti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanang. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kun nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Taknoan na ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni ma-stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kaun, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema, maun. Nalakom matan dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apagtubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawa ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparparikot am, Conrad. Basit labanag dayta, anak ko. Dakkalabanag para kanyak. Tanay. Ada planok nga arman. Ngam kastoy matoy agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kurt, maan ano aya? Saan ba't amadlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang.
Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no in-person da itaw. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyusak man. Apay nga yung kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat kay. Ay na! Ay, naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay. Sumrak ka. Kwa, agtuktok ako maitayan, nana. Ngam, apagisumat na rumar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Yung di na mula kasyal na Agustina. Yung jaklat na mapukawan, di namnama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa, awan, umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Adamot gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga rod ni Agustina. Talaga nga adulang tadag iti agarim kang kuana. Tamalaksi da na pintas. Nagagat pa'y kan nasing abalasan. No ngay mapastedak, di bambannog laang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, barap. Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngamsyak. wala, ngabnabisyo mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapain, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mutan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing patabalasan. Nagasa takmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti.
Kunjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblemaam? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina, ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw mutlaan, ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak, marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umo na arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ti alutag mait. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyak mapaspasamak ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo dito balay. Sigud mo't apumampansinday dyan basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandik ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Ngun nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan kagdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di? Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka, tada importante a papananta. Anya ka mo't ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka.
Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidak ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapol at tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak laamon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe ti nagdalanak. Jak impagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya, nang runa itataadan duwang anak mi iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang